ka tlhamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park Johannesburg nna ka tle go musielele le Augustine Letlalo re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana a re thube kobose go le mmogo ka tshedimosetso. Good things are happening in South Africa. Good things are happening in Africa. Mo kgasong ene o tla utlwa fa dibui kwa kopanokgolo ya G20 di re go tlhoka tekano mo lefatsheng go koafatsa botho mo lefatsheng ka bophara. During 2009, I was registered and thereafter acted as an agent for crime intelligence in South African Police Service. Mo kgasong eno o tla utlwa fa komishene ya matlanga gompieno e tlhotse utlwile ka bopaki go tswa go Brown Mogotsi mo tsatsing la gompieno. From all around the world are properly vetted and able to come to the United States next summer easily. Mo go tsa motshameko go na le dikgang tse di monate tsa babeletedi ba kgwele ya dinao tse e le gore di tla nna teng go ralala lefatshe. Mogaetso madume tsa segong jono re di simolola ka gore le mororo tonakgolo ya Gauteng Panyaza Lesofe a boleletse bobega dikgang kwa Nasrec Expo gore go na le tsholofelo ya gore kopanokgono ya G20 e tlile go ka ngokela bodiredi jwa bojanala diranta di le dibilione bangwe ba bagwebi potlana kwa mmileng wa Vilakazi kwa Soweto ba kgobegile marapo ba re ga ba itse sepe ka ga kopanokgolo eno ba bega gore puso ga ya dira go tlala seatla go lemosa baagi ka kopano eno le gore ga ba tla ungwela jang motlhagisi wa rona wa dikgang ke Lebogile Botlholo o tlhotse a buisana le bona. Ke matsatsi a le mmalwa fela pele ga gore kopano kgolo ya G20 e simolole kwa Nasrec Expo Center mo Johannesburg mme gompieno re mo Vilakazi Street mo Soweto mo re buisana le bagwebi potlana go itse gore ke eng se ba se itseng ka ga G20 le gore bone ba solofela go ungwela eng go tswa go kopano kgolo eno fela jaaka re itse gore Vilakazi e bo emetsotso e le 10 le botlhano fela go tswa kwa Nasrec Expo Center re buisana le Pitso Moshe yo e leng sebini sa mmino wa Setswana o re atla re bolelang gore yena o itse eng ka ga G20 le gore o solofela go ingwela eng go tswa go kopano kgolo eno. Pitso ra go amogela mo dikgang tsa rona tsa Setswana a go re tlhalosetse fela gore ke eng se o se itseng ka ga kopano kgolo eno ya G20 le gore wena le badiri mmogo ba gago lo solofela go ingwela eng go tswa go kopano kgolo eno. Dumela kgaitsedi ke itumela re lebele re beile mo sealemoyeng ne ke rena ke itse hela gore G20 ke kopano ya di country tse 20 tse di tlong go kopana mo South Africa mona kopano ya bone ba e diretse gore ba kgona go thusana ya ka dinaga tse di leng teng mo organize mo G20 ya bone jaanong jaaka re go solofetswe gore go nne le bajana la ba le mmala ba tlileng go tla kwa lefelong leno wena le badiri mmogo ba gago jaaka le babini ba mmino wa Setswana le solofela gore lokala lwa ungwela eng kgotsa lo solofela gore ke eng se lo tla se benefitang ha re ka dirisa lefoko le re ka dima lefoko la sekgowa ke eng se lo tla se ungwelwang go tswa go kopano kgolo eno. Ke gore mmuso wa rona o kgona gore thusa gongwe o kgona go ela tlhoko badiragatsi ba mmuso wa rona ka gore ke nagana gore ha re fitla go bodiragatsing ha re dire thata sentle re le Afrika Borwa jaanong ga ne mmuso wa rona o ka thusana le gore gongwe ga ba dira di events tse di yana ba kgona go tsa batla mo magaeng mo ba tlo go tsa ditlhophana tse di simololang tse di santseng di sa kgone go ikemela ba kgona go di thusa ka ditlhoko tsa bona. Ra leboga Pitso. Motho wa rona yo e ne e le Pitso Moshe re buisana gape le yo mongwe e leng mogwebi potlana gona mono mo Vilakazi yo leina la gage e leng Kabetswe Maphanga. Kabetswe ra go amogela le wena mo dikgang tsa rona tsa Setswana a go re tlhalosetse fela gore wena o itseng ka ga G20 le gore o solofela go ungwela eng go tswa go kopano kgolo eo. Sanibonani babukele ekhaya engokwaziyo nge G20
ke kopano ya di country tse 20 abo ba tla mo ba tlo bua about the economic issues and how to improve one country. And the tools are like economic growth, such as higher standards of living, you know, health and safety, education, and also the tourist they bringing, which is which is good for businesses, more South African, other small businesses. This is pushing. Jaanong jaaka o le mogwebi mo Vilakazi re bone gore o itirela le dikotlele tsa gago sa go jela o solofela go dirisa kopano kgolo e jang gore kgwebo ya go ingwela question o solofela gore kgwebo ya gago business ya gago e tla benefita yang mo G20 summit e tlang so it la benefits ka hore the cause bona re mo Vilakazi, so it's like a heritage site, so it means that more tourists are gonna come here who to support, so it means re business throughout the G20 etlang ra leboga ke abetse yo ene ele ke abetse maphanga yo le ene ile mogwebi potlana mo Vilakazi motho re buile le bagwebi ba bangwe ba ileng gore ba bangwe ba bone ga ba itumela thata ka kopano kgolo e ya G20 gona le mogwebi yo mongwe yo buileng gore yene bile ona sa itse le gore tota re puso rona na le bokgoni jwa go dira dilo tse ba di dirileng ja ka go phepafatsa lefelo la toropo kgolo ya Johannesburg ba bona fela jaanong ka G20 gore ruri puso rona na le bokgoni le gore bone bontsi jwa bone ba sa itse le gore gona le kopano kgolo ya G20 e tlang ene le gore ba lela le ka gore gantsi bajana ga ba fitla mo Vilakazi street se sentse se ba se dirang ke go etela dikgwebo tse dikgolo jaaka bo Sakumzi gongwe le go ya go etela ntlo ya ga Nelson Mandela mme bone ba go ibipotlana ga ba fe nako eo ba itlhokang ba lla le gore bajana la ga ba bone se ga ba bone thata ka gonne go bonagala thata dikgwebo tse dikgolo so seo ke se sengwe se buiwa ke yo mongwe ba go bipotlana yo llang ka gore tota ruri bone ba bona gore kopano kgolo e ya G20 ga ba le ba se itse sentle thata ka yone le gore go tla diragala eng le gore dikgwebo tsa bone di tla ungwela jang ga bana ba sa itse sepe ruri hela re go amogele mothoetso mme re ditsweletse ka gore komishene ya madlanga e tlhotse utlwile ka ga merero ya botlhodi e ka ga dipego tsa ga gore lephata la CIA le leka go ngoka kgosi ya morafe wa Mazulu le mokomishenara wa mapodisi kwa KwaZulu-Natal Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi ga mmogo le rrakgwebo Brown Mogotsi ba go tinki metswedi ya botlhodi Mogotsi o tlhotse a tlhageletse fa pele ga dipatlisiso tse di tseneng mo legato la bobedi la go nela la bolatofadiwa tshono ya go araba ditatofatso kgatlhanong le bona bopaki jo bo sa bolong go letwa ba Brown Mogotsi yo go begwang a golagane le tona e mo malatsing a khunologo Senzo Mchunu bo simolotse fela ka tlhaloso ya maemo a gagwe a go golaganya batho ke gore contact agent se ke jaaka a ne a leka go tlhalosa dikamano tsa gagwe le yo go begwang e le tokololo ya segongwana Vusimusi Cat Matlala yo go tweng o abetse Mogotsi yo o golaganeng thata le Mchunu madi se e le ka maiteko a gone wa tendera ke lephata la ditirelo tsa sepodisi SAPS leeto la ga Mogotsi la go nna motho yo golaganyang batho le lebisitse kwa go upololeng ga dintlha di le mmalwa tse di akaretsang go utlwa bopaki jwa gore o utlwile bangwe ba se ba gore lephata la botlhodi la America CIA le ngwa ka badiri go tswa mo Afrika Borwa. There is a mine in Richards Bay, but then the information as it came was that there was a suspicion then, a real suspicion, that the Lieutenant General Mkhwanazi was recruited by the Central Intelligence Agency, the American one, and he actively worked for them. In your statement, I will read exactly what you say when you introduce this subject of recruitment. You say,
I obtained information from one of my sources that King Mrs. Zulu and Lieutenant General Mkhwanazi were recruited by and actively worked for and with the American Central Intelligence Agency, in brackets CIA. Relayed to us by you, this information is hearsay, and relayed to you by your source, it is hearsay. So it is hearsay upon hearsay or double hearsay. Do you agree? I do not agree, commissioners. Le fa Mogotsi a dumela gore o buisane le Matlala a re se ene e le leano la go modigela ka tlhogo ka ntlha fa a ne a le mo dipatlisisong tsa tendera e Matlala a e abetsweng. The perceived links that I have with persons in the underworld is drawn from WhatsApp communication inter alia with Matlala, which were sent and in execution of my task orders received from my handler. Gape Mogotsi o tlhalositse gore go begwa tona ya maloba ya sepodisi Bheki Cele le mo commissioner bo setšhaba wa sepodisi Fani Masemola ba abetswe madi a pipa molomo. Mme se ganetsana le dikgatiso tse di tshamekilweng ka commissioning tse di begang fa Matlala a duetse madi ano go ema nokeng letsholo la ga Mqunu la go nna presidente ya ANC, mme o romile Mogotsi go fetisa dituelo tseno. Meeting was very, very important because, commissioners, it is Matlala who told me that these people are very ungrateful. He further spoke about General Bheki Cele and General Masemola, saying that, you know, these people expect me, like Masemola, I expect 25 million rand from me, and I have already given him 5 million rand. He also spoke about Bheki Cele, that he has given him 2 million rand, and he wanted 10 million, which means the 8 million rand was outstanding. Mogotsi o ganana le gore o na le dikgolagano le Mqunu a re maitsholo a gagwe a latela ditaelo tse a di newang ke mongwe yo a mo laolang kana handler. Dithetso di a tswelela. Komiti ya nakwana ya Palamente e tlhotse simolotse gape gompieno ka motlhodi wa mokgaratlhi yo kgatlhanong le bosenyi mo Professor Mary Diehas. Diehas o totobaditse fa pele ga maloko a komiti gore o ile a potlakisa go potlamisa setlhopha se se batlisisang dipolao tsa sepolotiki ka ntlha ditatofatso tsa tiriso e sa tlhokagaleng ya madi le diphoso tsa ditiriso. O nena le ka bosupi mo ditatofatsong tse mo go tsona a tlhalosang fa go tsena bokhukhuntswane mo maphateng a tiriso le bonwenwe. Maloko a komiti ana gadika mokgaratlhi o kgatlhanong le bosenyi mo Professor Mary Diehas ka dipotso tebang le seemo sa gagwe. Segolo thata malebana le ditatofatso tsa ga Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi tsa gore sepodisi se tseneletswe ke digongwana tsa bosenyi le seabe sa gagwe sa gore o tlhotlheleditse gore setlhopha sa thibelo ya dipolao tsa sepolotiki se phatlhaladiwe. Le fa go ntse jalo o ngangile ka gore unity eno ene e sa bewa leitlho sentle ebile go sena ope yo a ikarabelang kwa go ena le gore go thapiwa ga boeteledipele ga go a lolama. Diehas o ne a dira ditatofatso tse di masisi kgatlhanong le tona ya maloba ya sepodisi Bheki Cele tsa gore o tsenelela mo mererong ya tiragatso e welang kwa ntle ga taolo ya gagwe. Moitseanape yono yo o tlotlegang wa tsa loago o ne a re Cele ka boena o ne a dira pegelo ya ga Sindiso Magaqa e neng e tlhalosa ka botlalo gore lephata la botlhodi le ne la tlamela ka ditlhobolo tse di dirisitsweng mo tlhaselong ya maloko a le mararo a ANC kwa Mzimkhulu, tlhaselo e neng ya lebisa kwa polaong ya Magaqa. In the Magaqa case, Sindisa Magaqa, I know this from crime intelligence itself, but it was leaked to the media, not by me, that crime intelligence had supplied the money for the guns that attacked 3 people, ANC people in Mzimkhulu, and 1 died. It was Sindisa Magaqa. O ne gape a sa batle go senola maina a batho ba ba neng ba mona ya tshedimosetso ka gonne o ne a tshaba gore o tla ipusolosetsa. Le fa go ntse jalo maloko a komiti a ne a bontsha go tshwenyega ka gore bosupi jwa gagwe e ka tswa e le magatwe go akaretsa le tshedimosetso e tswang mo bathong ba bangwe. You know, Chair, we have long discussed the issue of names since the first witness, and we will implore with the witness to share with us as much information as she can, because if she doesn't, it means therefore
as Honorable Skosana says, we are busy here gossiping. I cannot reveal a source of somebody who might get killed for telling me. DeHaas o ne gape a botsa ka maitemogelo a tlhogo ya lephata la botlhodi la SAPS le tlhogo ya boeteledipele ba projeke ya setlhopha sa dipolao tsa sepolotiki mo Generale Dumisani Khumalo. Dithetso di a tswelela. Bo a lebile Afrika Borwa ngwanatsele ono mme SABC jaaka mogasi wa semmuso wa kopano kgolo ya G20 2025 e go tlisetsa tiragalo eno ka tlhamalalo. Reetsa motsotso mongwe le mongwe mo diteišeneng tsa radio tsotlhe di le 18 tsa SABC. Bogela kgaso ka tlhamalalo mo dikanaleng tsa SABC News, SABC Lehae, SABC 1, 2 le 3. Golagana le rona mo mafaratlhatlheng a ditlhaeletsano ga mmogo le kanale e kgethegileng ya G20. G20 South Africa 2025 re go tlisetsa yona kwa gae. Re go amogela bothoetso mme re ditsoletse ka gore go tlhoka tekano mo loagong go utlwela go le kwa teng mme seno go se koafaditse botho mo lefatsheng ka bophara go ya ka dibui ka kwa kopanokgolo ya G20 kwa Boksburg. Fana bua kwa pulong semmuso ya kopano motlatsa moporesidente Paul Mashatile o ikuetse go baeteledipele ba lefatshe go baya tlhabololo le phetogo e tla bopang ditshono kwa bogareng jwa dipuisano. Kopanokgolo e tlhalositse jaaka mowa le ngwao ya kopano kgolo ya G20 e tlang. Di khutlafatsa segong jono dikgang tse di latelang ka moso tsa sepedi mo SABC 2 kana SABC Lehae ga jaana ke go tlogela ka ponelopele ya dikgang tsa maemo a bosa le kgaitsedi ya motho ke lebogile kgaje mme go fitlha gape re kopana bona kunyetlang phiri o rile ga bose gangwe. Tla ke go leboga ka tla go mo ga tsoma dumela bone ponela pele ya maemo a bosa mo bosegong jo ga mmogo le motsatsing la ka moso go bontsha fa go tla nna le pula e matla ka diperesente di le 60 segolo bogolo yang ka kwa province ya ka kwa Free State le ka kwa province ya ka kwa KwaZulu-Natal me go tla itemogela masarasarane a pula ka diperesente di le 30 ka kwa province ya ka kwa North West me re lebella motsatsing la ka moso teng pula e matla ka diperesente di le 60 ya tswelela ka kwa province ya ka kwa Limpopo le dikarolo dingwe tsa province ya Mpumalanga. Me re tswele pele re lebelle bo bosegong jwa gompieno ba ponela pele ya maemo a bosa ba tsibosa fa go tla nna le dipula tsa matla ka dibe ka kwa province ya ka kwa Zulu-Natal me go tla poga go rala di province ka bophara me re lebella motsatsing la ka moso teng dipula tsa matla ka dibe di a tswelela ka kwa province ya ka kwa Limpopo me re tswele pele re lebelle digrata tsa rona tsa di temperature tsa maemo a bosa ga re lebella province ya Gauteng Pretoria e tla bikeme go digrata di le 27 fa Springs-yona e tla bikeme go digrata di le 23 re tswele pele re lebelle province ya ka kwa Limpopo teng go tla na le tlhabo ya letsatsi fa le lefale fa Mosina go tla na mogote thata ka digrata di le 30 fa Thoyando yona e tla bikeme go digrata di le 27 me re lebelle province ka kwa Mpumalanga teng Skukuza mo moso tla bikeme go digrata di le 17 me tla thutafala ka digrata di le 29 fa Mbombela yona e tla bikeme go digrata di le 23 re ka kwa province ya ka KwaZulu-Natal teng Ulundi go tla na le tlhabo ya letsatsi me tla bikeme go digrata di le 23 fa Richards Bay yona e tla bikeme go digrata di le 20 le bone Debene tle bikeme go digrata di le 20 le bone re lebele province ya ka kwa Eastern Cape Temaletswe mo mosong e tle bikeme go digrata di le 10 go ya go digrata di le 23 fa ka kwa East London yona go tla go thutafetse ka digrata di le 21 re lebele province ya ka kwa Western Cape George go tla na le tlhabe ya letsatsi me tle bikeme go digrata di le 23 fa Masolbe yona tle bikeme go digrata di le 23 re lebele province ya ka kwa Northern Cape Kurumane go tla na mogote thata ka digrata di le 30 fa Apinteri yona tle bikeme go digrata di le 33 re lebele province ka kwa Free State teng Frankfurt e tle bikeme go digrata di le 25 fa Sasolburg yona tle bikeme go digrata di le 27 me re konosetsa re lebele province ya North West teng Rustenburg e tle bikeme go digrata di le 29 fa Potchefstroom e tle bikeme go digrata di le 28 Klerksdorp e tle bikeme go digrata di le 29 mo magaetso ka go riela go tswa ka magoro ga se go latlhana a re kopane mo nakong e tlang a nne boroko.